Haleluya. Amen. Isaha y'Imana igeze. Umunota w'Imana ugeze. Isaha y'iki. Igihe cy'Imana kigeze. Isaha y'Imana. Isaha y'umuntu. Isaha y'Imana. Haleluya. Isaha y'Imana igeze. Biba ngombwa yuko baseruka ibwami. Amen. Imbere ya Esiteri. Haleluya. Abakobwa beza. Uburanga. Bari bambaye neza. Baturuka ahantu heza. Basi no kubigendera. Bafite imiryango ikomeye. Haleluya. Amen. Bari bazi. Umwami arahaguruka. Agira gute? Arahaguruka. Abarenza amaso. Babandi bagize gute? Basi neza ko harimo uri buze kuba umugore w'umwami. Habura n'umwe. Umwami abarenza amaso. Areba hirya. Hariya. Aramurembuza. Amen. Haleluya. Haleluya. Esiteri ahita akaramba. Kubera yuko byari isezerano. Cyari igihe cy'Imana. Bene data. Amen. Isaha y'Imana yo gutabarwa kwawe yageze. Amen. Ntabwo Imana izasanga irebe ku buranga bwawe. Oya. Ntabwo izasanga irebe ku gihagararo cyangwa irebe n'umuryango nta n'ibizareba havuka. ahubwo izaza Izazira ku cyageze. Amen. icyo nkundiriye Imana nije gutabara Ariko nawe igisha inama. Haleluya. Haleluya. Amen. Yesu. Haleluya. Uriya ni umugabo w'umunyabwenge. Amen. Areba ikibanza akamenya n'igiheruka. Amen. Hajya buriya anyuze ku miryango iwanyu hari ugucira kari urutega, hari ukuvuga neza aho uvuka. Ese burya aje mu baturanyi bawe hari uwakuvuga neza, ariko iyo aje ariyizira. Iyo yiyiziye gusa akaza mbere gitaje iwawe araza. Imana ibaha umugisha. Amen. Kandi Imana ibagirire neza. Amen. Ariko abantu bumva gukurikira Yesu atari igihombo mwangiriye gutya. Amen. Tukuzamura icyubahiro ba. Amen. Haleluya. 2020 nari ndwaye kanseri. Namaze igihe kinini cyane mbabara ndibwa ku manywa na nijoro. Imana ikagimbira ngo mwana wanjye ndagukijije. Haleluya. Ndagukijije kandi bizamenyekana. Bizumvikana. Bizagira gute? Bizamenyekana. Imiryango iranta. Imana ituma urwara kanseri igatuma ubutunzi bunshiraho. Banzu uyisenge wenyine. Imana ndayisenga njyenyine. Haleluya. Amen. Imana ndayisenga ku itariki ya mbere. Imana irambwira ngo mwana wanjye nkinye finali kandi ugiye kugaragara. Amen. Kandi njyewe wakoreye. Haleluya. Ndetse wubashye. Icyubahiro cyawe. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Imana ntabwo ikora bene wanyu bahari. Ariko Yesu barakoze na. Ntabwo Imana ikora uko amafaranga ahari. Oya rwose. Ntabwo Imana ikora uko umugabo wawe afite ubutunzi cyangwa gukunda cyane. Ahubwo Imana iraza igakora. ishobora no guhera kuri zeru. Ahubwo igakora ko ari Imana. Iyi ko ari Imana. Amen. Haleluya. Haleluya. Ariko Yesu radio. Imana irambwira ngo mwana wanjye ngukiniye finali kandi abari barakwanze barakugarukiye. Bagize bate? Baragarutse. Bagize bate? Baragarutse. Iranongera irambwira ngo bazakugarukira ntabwo uzabagarukira. Kubera ko ni Imana yakinnye finali. Ni Imana yakinnye finali. Haleluya. Amen. Nari ngeze ku rwego nuka bampamagara mwivuga butumwa nk'abakwepa kuko naranukaga. Nabonye abahanuzi bahanurira mu mubiri. Nabonye bavuga butumwa babuvugira mu mubiri. Nabonye abajyanama bari mu mubiri. Mbura n'umwe uri mu mwuka. Ariko Yesu bagutaye. Bagusize. Abantu bose bigenda. Abantu bagiye. Inshuti zakuretse. N'umwana wabyaye akubwira avuga ngo ariko mama ntabwo. Uranuka. Yo, umwana wawe. Ariko Yesu we ntabwo ashobora kuguta. Aravuga ati mwana wanjye. Haleluya. Amen. Ntabwo taransiferi ijya Butaro mu bitaro bya kanseri. Nyihabwa n'umudogiteri CHK. Yari yaranansezereye ari njyewe
mbabarira undebere, mbabarira umbwira aho bigeze, mbabarira ndababara, mbabarira ndanuka. Ati ndabyumva ariko genda utegereza Imana usenga. Muganga yagusezereye akakubwira ngo genda utegereza Imana wasenze, wenda hari ikizakora. Genda utegereza Imana yawe, iyo Mana yawe bari utegereza. Haleluya. Ndamubwira nti dogiteri, ntabwo ngi butaro kubagwa, hari icyo navuganye na Yesu. Haleluya. Nta nubwo nari kubagwa ngo nyire, kuko umubiri wose wari wararangije no gufatwa. Mumbi niko byari byagenze. Ariko Imana ikagimbira ngo mwana wawe, nkongereye iminsi yo kurama, ngukijije urupfu, nkongereye iminsi yo kurama, kandi ngukijije kanseri. Imana irangira ngo ntabwo uzapfa ukenyutse, uko kandi ni ukuri. Haleluya. Haleluya. Yesu araje akwiyereke nawe muri ibi bihe uhagazemo, muri ibyo bihe urimo muri iyi minsi. Yesu araje. Haleluya. Naragiye nkora amasengesho y'iminsi 3 ngira Yesu ni Yesu we, dore taransiferi ngiye kubagwa. Rero ijambo wavuze risubiremo, wambwiye yuko unyongereye iminsi yo kubaho, kandi dore ngiye kubagwa kuri izi tariki, kandi nimbagwa sinzakira. None Mana bigende gute? Igiti bimeze bite? Bimeze bite Yesu? Bimeze bite nyakubahwa? Dore ikintu abantu barimo, haleluya, barimo baburaho ubwenge, bari gutegeka Imana, bakayibwira ngo Mana ngo ndavuze ngo, Mana ngo ndasenze ngo. Imana barayiterita kuko ni umwami w'abami. Nta muntu wahagarara imbere y'umuyobozi w'igihugu ngo avuge ngo wowe runaka. Hoya, amuvuga mu cyubahiro cye kuko aragikwiye kandi aragifite. Amen. Haleluya. Haleluya. N'uyu mugabo ni kugomba kumugira ukamwubaha, kavuga ati Mana mu cyubahiro cyawe ndakwinginze, ndagutakambiye, ongera ungarukeho. Haleluya. Ngirira gutyo umpere Yesu icyubahiro. Amena. Haleluya. Uzi kubona wose umwana w'amezi 4 akikura kwibere, n'ukuntu ibere riryoha, aryikuraho umwana rwose kubera ukuntu nanukaga. Cyari igihe kibi. Haleluya. Mana ya Yesu. Ko Yesu araje. Amena. Iminsi 3 ishize yarandevi iragera, nsubira kwa dogiteri, amubwira nti rero yewe hari amakuru mfite. Haleluya. Amen. Ndangiza iyo minsi 3, Imana yaransanze irangira ngo nguhaye ikimenyetso kikwemeza yuko ngukijije, urava ahangaha utakiva. Haleluya. Narasinziriye ngubwa neza, kanseri iraryama. Kanseri irajyana mama, umuntu aganira ibyo yahuye nabyo. Kabisa. Kanseri iraryana. Nimbuzi igise cya pobari. Kabisa. Noneho kururi bano babyeyi nibo mbwira. Ababyeyi barabyumva, abamama bo barabyumva kwanza. Kururi igise cya pobari, noneho cya kanseri cyo ntikirangira, uba wimereye kuri ya nyine kugeza igihe uzapfira. Ariko Yesu ni umugabo. Haleluya. Yesu ni umugabo. Nimba utamwemera ukwiye kumwemera kuko arakora. Haleluya. Amen. Nsubirayo ndamubwira nti dogiteri, n'ubu rero nanjye naje noneho. Haleluya. Atese ubundi wewe waje useka, uwari useka uzanapfa useka. Naguhaye taransiferi ngo ugende bagusuzume, bagerageze bakuvure, none dore ungarutse imbere uje gukora iki? Ntigewe nzanye ishimwe. Haleluya. Gushimira Imana. Nje kukubwira yuko ntakigiyeyo. Hari ibyaba. Iki
ntabwo nkigiyeyo niko nkubwiye. Hari ibintu byabaye. Ntabwo nkiva. Ngwino tugende ugiye gufata ibizami. Ati ahubwo warasaza barukore mwarasaze mwataye ibyaje twarabivuze turabizi. Cyawe nta ati umva bari rumvira ngaha nunangweho uzagenda ugiye kugwa kubagire ntabwo nkugwaho nta nuwo nzagwaho. Ahubwo haleluya. Amen. Nzanye inkuru nziza. Nahuye n'imbaraga z'Imana. Haleluya. Amen. Ibya Yesu ni ku murongo koko. Amen. Amen. Ndagiye afashe ibizame ariko ankoresha n'ibizame byo kugorora umubiri nyine nkora siporo mpagaze nkazamuka ntabwo nabishoboraga. Icyo gihe nari nyirwaye ntabwo nabishoboraga. Yego. Noneho rero arangije abona ndabikoze. Abona biremeye. Abona biremeye nyicaza hasi. Arambwira ati hagurutse. Abona ndahagurutse. Amen. Aba ajya kuncisha muri scanner. Yewe narabibonaga muri mashini barabinyerekaga. Nkabona matrice yaraboze. Nkabona n'ikintu cy'ikinyama cyaboze. Kiraho ngaho gusa. Ati kitugomba kukubaga tukagikuramo ntuzongera no kubyara byararangiye ahubwo nimwimbira ayo magambo ya. Haleluya. Nagira ngo ongere kwizera mu mutima wawe. Ongera ugire kwizera Imana. Amen. Amen. Ongera kwizera. Kubera ko Imana mutima wawe. Haleluya. Amen. Ongera kwizera. Yesu yagendanye n'abizera. Abatizeye ngo bagendane nabo baguye mu nzira. Beno mubwire mwami Yesu. Haleluya. 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 Muganga yaranyitegereje araseka ati nkewe sinabona uko mbivuga uzagaruke. Amindira ndevu arambwira ngo nzagaruke. Yarandevu igeze nayo nsubirayo. Barambwira ati twasanze koko barakize. Kanseri ugifite ibizame byawe twabijyanye. Wahuze ibiganza bakomera Imana amashyi. Iyo Mana yamukijije tubyemeranywe. Iyo Mana yamugiriye neza. Wahuje ibiganza tukayishimira tuyikomera amashyi. Amen.